Abakunzi ba Military Advisor 250 nongeye kubasuhuza, mbahaye ikaze ku kiganiro ku bujyanama mu bworozi bw'inkoko. Iyo mwumvise inkoko byo ibyo ni ibisanzwe. Uyu munsi twabateguriye ikiganiro kijyanye n'uburyo wateguramo imvange y'ibiryo by'inkoko z'inyama guhera inkoko ivutse kugeza igeze igihe cyo kugurishwa. Nimero yo guhamagaraho ni 0782 960 726. Si uguhamagara gusa kuko unatwandikiraho kuri WhatsApp kugira tubushyire muri groupe, ukatwandikiraho kuri SMS mu gihe nta buryo bwo guhamagara ufite, kugira ngo tugukorere inyigo y'umushinga w'ubworozi bw'inkoko, tukugira inama mu buryo butandukanye ubworozi bw'inkoko ndetse n'ibindi byose bijyanye n'ubworozi bw'inkoko. Iyo groupe ya WhatsApp akamaro kayo ni ukugurisha umusaruro uturutse ku nkoko, kuko iyo groupe ya WhatsApp murahuriramo n'aborozi ndetse n'abaguzi batandukanye bakeneye umusaruro uturuka ku nkoko cyangwa se n'inkoko ubwazo. Ndagusaba rero gukora subscribe, share and comment kugira tumenye ko ibyo dukora, ibyo Military Advisor 250 ibagezaho bifitiye akamaro aborozi ndetse n'abaturage muri rusange. Ntabwo twavuga ibyo gusa ngo twibagirwe abadutumye, kuko Military Advisor 250 iba ifite n'abayitumye. Ibafitiye rero ifu nziza, ifu yitwa iyacu. Iyo fu ikorwa mu bigori bidakoboye, ikongerwamo intungamubiri, ikaba nziza mu kuyinywamo igikoma ndetse no kuyiryamo umutsima. Ni nziza ku bana ndetse n'abantu bakuru. Iyo fu ikorwa na Tubura ku bufatanye na Minimex, iraboneka mu gafuka k'ibiro 5, karaba kafite ifoto iri igaragara hariya. Murayisanga rero ku bacuruzi bahagarariye Tubura muri buri murenge. Iyo fu ya Tubura iragura makeya kandi irahendutse cyane cyane cyane. Ibindi bisobanuro mwabariza ku bajyanama ba Tubura babegereye. Ifu iyacu tuyigurire kutayisigamo kuko iraryoshye. Uyu munsi rero ku bujyanama bw'inkoko tugiye kubategurira imvange y'ibiryo by'inkoko z'inyama guhera ku mushwi kugera ku nkoko igeze igihe cyo kugurishwa. Hari ibyo rero turi bwifashishe kugira ngo inkoko zacu zigirirwe isuku. Turi bwifashishe ibikoresho harimo igitiyo, murakibona, ndetse dukeneremo na shitingi isa neza se cyangwa ikiri nshyashya, kugira ngo ifu yacu, yafu, ibya biryo bizabe bifite ubuziranenge hativanzemo imyanda. Kandi muzi yuko isuku ku nkoko aricyo cya mbere umworozi agomba kwitondera kugira ngo inkoko ze zigire ubuzima bwiza. Ibigize iyo mvange rero turi bwifashishe ibisigarizwa. Ibi byose ibyinshi muri bibone hano, uretse amavitamine, ibyinshi murabona hano biraba ari ibisigarizwa, kuko iyi gahunda y'ubu bujyanama ni ukugira ngo tugabanye igishoro se cyangwa coste dutakaza ku biryo, kandi twakabaye tubyikorera mu bintu tuba twabashije gusigaza cyangwa se biba byasigajwe n'inganda biboneka hafi yacu. Turi bwifashishe rero branda y'umuceri cyangwa se ibisigarizwa by'umuceri, tuze kwifashisha ibisigarizwa by'ubunyobwa, tuze kwifashisha ibisigarizwa by'indagara, tuze kwifashisha kandi ibisigarizwa bya soya,
turaza gukeneramo dicalcium phosphore cyangwa se phosphate, tuze gukeneramo premix, aya ni imyunyungugu n'amavitamine, tuze gukeneramo kandi ibisigarizwa by'ibigori aribyo bita blanda y'ibigori, tuze gukenera kandi ikindi cyitwa coconut ground nut cake. Iyo ground nut cake iyo utayibonye wifashisha ibihwagari. Ibihwagari nabyo bibonekamo izo vitamine. Turakomeza tujye noneho uburyo turi bubikoremo. Ese twabikora gute? Iyi mvange igenewe inkoko z'inyama. Nk'uko mubibona hari korone ya mbere igaragaza ibirimo, korone ya kabiri iragaragaza ingano ku mishwi ndetse n'ingano ku nkoko zikuze. Ku mishwi turahera ku cyumweru 0 kugera ku cyumweru cya 5. Ku zikuze turahera ku cyumweru cya 6 kugera ku cyumweru cya 8, ariho tuba tugiye kugurisha inkoko zacu. Turi bukoreshe rero ibigori blanda, ubwo biraterwa n'ibiro urakenera gukora. Iraba iri hagati y'ibiro 45 n'ibiro 50 ku mishwi. Ku nkoko nkuru biraba ari 45 cyangwa na 55. Ubwo bivuze ngo hari ibiro bikeya n'ibiro byinshi mu gihe uri gukora ibiryo by'inkoko z'inyama, ariko ibiro 100 nibyo turi gutegura hano. Turakeneramo kandi ibisigarizwa by'umuceri hagati y'ibiro 5 n'ibiro 10. Tuze mu gihe ku nkoko nkuru ushobora gushyiramo hagati y'ibiro 10 n'ibiro 20. Tuze gukeneramo ibisigarizwa by'indagara ibiro 10 na 10, hagati y'ibiro 10 na 15. Mu gihe no ku nkoko nkuru nabyo nuko nguko, ni hagati y'ibiro 10 n'ibiro 15. Harimo ya ground nut cake cyangwa se ibihwagari, soya, ubunyobwa se. Ibyo bintu byombi bikora akamaro kamwe kuko byose bifitemo vitamine zingana. Ushobora kubivangira hamwe byose hamwe ntibirenze ibiro 25 cyangwa se 30 ku mishwi. Naho ku nkoko nkuru biraba biri hagati y'ibiro 16 n'ibiro 20 ku nkoko nkuru. Turaza gukeneramo amagufa, amagufa aseye hagati ya 0 n'ibice 7 na 0 n'ibice 70 cyangwa se 0 n'ibice 75 ku nkoko z'imishwi. Naho ku nkoko nkuru guhera ku byumweru 6 iraba ari hagati y'ibiro 0 n'ibice 6 kugera kuri 0 n'ibice 7. Turi bukeneremo umunyu kandi 0 n'ibice 4 kugera kuri 0 n'ibice 5, ubwo ni inusu. No ku nkoko nkuru nayo nuko turi bubigenze. Ikindi turi bukeneremo ni ya myunyungugu naberetse, harimo dicalcium phosphate cyangwa se ndetse na ya myunyungugu yindi twagiye tubona. Hakazamo na ya mavitamine rero, amavitamine harimo premix n'ibindi. Murakoze rero kudukurikira kuri iki kiganiro cy'uno munsi n'aha tugishoreje. Tubashimiye uburyo mwabanye natwe. Turabararikira ibiganiro bindi bikurikira bitambuka kuri Melody Advisor 250, ariko ntiwibagirwe gukora subscribe, share cyangwa se comment, maze uze no kutuhamagara kuri 0782 960 726. Iyo nimero kandi
urayisanga kuri WhatsApp, unatwandikiraho kugira ngo tugushyire muri gurupe ya WhatsApp, ariho ubona inama zisumbuye, ari naho uganirira n'abandi borozi batandukanye bo mu gihugu. Iyi nimero kandi mwayifashisha muduhamagara mukeneye ko tubakorera umushinga w'ubworozi bw'inkoko, cyangwa se dusura ibiraro, cyangwa gusura inkoko mu gihe zagize ikibazo, cyangwa se ukeneye ko tukugira inama turi kumwe kuri tele. Iyo nimero niyo muduhamagaraho, ndayisubiramo ni 0788 960 726. Mbashimiye rero ko mwakurikiranye iki kiganiro. Ikiganiro cyo nakagaruka, ikiganiro n'ubujyanama ku bworozi bw'inkoko, maze kuri no channel yacu umworozi ahora ku isonga. Kurikirana ibindi biganiro bizakurikira. Ndabashimiye kubw'uno mugoroba, mugire amahoro.